La Fondation André Kadima a remis le dimanche 7 février 2021 des kits solaires photovoltaïques aux institutions du territoire de Kabea-Kamanga et à la population locale dans une région qui souffre des manques criants d'électricité. Il s'agit en effet des panneaux solaires, des ampoules pour répondre aux besoins énergiques d'une part et des houes et machettes d'autre pour appuyer la population dans ses travaux champêtres. Ces équipements ont été remis aux bénéficiaires par la vice-gouverneure des provinces, Jeannette Longa-Mouswamba. En prenant possession des matériels fournis, l'administrateur du territoire de Kabea-Kamanga, Jean Kabea Mutombo, s'est félicité de cet appui qu'apporte la Fondation André Kadima. Appui qui, selon lui, contribue à améliorer la qualité du travail. Remercions beaucoup M. André Kadima de la Fondation Foucault. Nous rendons grâce et nous rendons hommage à la maman qui a accepté d'accompagner ces dons. Moi, personnellement, je suis très ravi parce qu'on vient de Kenakuna et de Mupompa. Et vous avez vu comment la population était contente. Et nous avons l'assurance qu'avec l'État, les petits gestes qui sont faits vont atteindre la majorité. Montre d'être content. Pour sa part, l'abbé Joseph Madiba, curé de la paroisse Agathe de Mupompa, a remercié des vives voix les responsables de la Fondation André Kadima pour cette œuvre caritative. Éclairage public, on gage déjà du temps de développement à partir de Wachibula. Je m'en vais après Moujmaï, du Boula qui est éclairé Bimpa Menemen. Ces mêmes équipements ont été remis dans le village natal du président de la République sur place au territoire de Kabea-Kamanga. Au nom de la famille présidentielle, Mami Tchela a trouvé des mots justes pour remercier la Fondation André Kadima. Papa André Kadima avec tu veux bien dire au fil du monde bifika kwa tisekeji wa mulunga zeba ubanza lwa tisekeji. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribue à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Katumba wa nyumo yao popora mamu kumana mungani ngenga
chamasanga wanyimema wenga itaba mushinga yanyi bwachikanye gutenda nangwa mugando abalusamba kali mushale njinga kayola ngakwa chilunzenza mununu wanyi ngakwa chilunzenza lunzenza kiwanyi tawo lunzenza kiwanyi mawo mugando abalusamba shambu chimwimba lunzenza chakuvala chilamba mema chimwimba lunzenza chanamwa budanash chamasango amamu ngitaba itaba bamwela mbobo ni chena ni bwimpa bungamba otela wanyi moya chena nai kapo wanyi moya itaba kweshinga yanye mukando abalusamba shambu nchinga nyichi wampa ni chama nanzala yanye na shichama na bintu byeba tukali twenda ni musunso henu biga la ho nganyu kubigila kwenu ako kwendenda bana magumo popola kumo na bwalo kamombo amamu ngitaba itaba bamwela mbobo katumba wanye chena naye nganyu kubigila mwenu udidishi wambu wakamanga uri wakabedi wakasami mukale wakasomi muntu ewo uri wakasombi mbuje wabenda kukeba mayoye lumengu lo mwabilayo uri mukwangu alesa mukwachi muna wa mwabi pola moji ngandwambia uri mwana wa mulusanga mwambo mbuchimpanga itaba kwenshinga yanyayi uri wabakazari mpambo Stefano amamu chena naye yamema kwangu langolo wewanyana mbuyu wabilonda itaba kwenshinga yanyi amukodila wanyi mema mwina kalubi wakumulenyi mutendelela mukoko mutendelela muchingwabina kalombo asimula manda mwina muteba singenda mwina malela kadangandwa kwachinyema wampinda wachikanye kutenda nangwao popolo amamuchena naye itaba kushinga yanyayi chana ni bwimpa bungamba nyana Jose Mpanda iwe wanyana Mpanda kabangu ntita wanyi moyawo ntita wakwalekela wanzumo ni mwambo wa hoyi ntita wabari wale henga bari bashiakwelela chanza simukwachi bakabana babo abenda kabere banyungwachi wala uri kabimba nikadimba mukenyi walunga nalwabe luvenga wasala mutoka nimpo wa mwele kabimba wabari bashilante ngamwali tenga twabe ngwa kwikila hanji kama imani kimbuji wa mutoto cholo kimbuji wa chibonga Jose kumona nyonye kakwela mushindu mungwabo ministra wanyu moyawo ningachi nishinga yanye wachikanye mutenda nangwawo uri muna kalenda kulisanga uchakwili kwenu kuchakwili chamyanda kwenu kubabuzanga muhanda moye nyamunta tumwaka sumbyemu kimwenu mwaka bela wa mwabye itaba kushinga yanye frangu amamu chena naye chora kumona walo bwachilelu wambenye endongelu wakwetu simwakwetu kakushiminye mudimbu wabalusamba wateleja kweshinga yanyayi kimemu wabalusamba chituni bwimpo bungamba katumba wanyi moya chanayi katumba wanyi chanayi kwe yamema kwa mulangolo katumba ngubigila ubenga mununu wabaka bangu yakumkwangu alesa mkwachi muno mwabi uri mpora moji ngandwambia uri mwana wamusanga mwambo muchimpanga uri mwana wa kilometra witi wakuchelela kikwenu kuli mulenda mwiya karunde kuiya habo nganyi wanyi wansa kuila mulungu bwachikanye kutenda nangwawo uri wakutukanga yitubideto tutuya kututekena wakamwanga kova bibalu kamwanga kulonyunyu wa mwali bwachikanye kutenda nanga katumbaye kubigila kubenga pompola wanyi mema wem itaba mushinga yanyi chana ni bwimpa bungamba ari mukwachi muno mwaka katenda mwachi bola chabo uri wakutukanga yitubideto kituya kututekena kamwanga kova bibalu kamwanga kulonyunyu wa mwale uri chimuna cha mudilenga mwenu mwakatenda wakaboga mwana bajala kubika kwanta bukalenga bajila mataku barekela makungu uri mwana wachidayi wa mwamba kwenu kukajikela kwayoyi kwenu kukushima kukali kumbonga mukale mwabaka lonji nyonga popola kumona nyonye wemule kuti tolo menu menza kutushinye bayampemba wanyi mema anjela kumona walo bayampemba chena nayi mukando abakatanda anyeswanye chena naye yamema kwa mulangolo mpembo wa mamu kumona mungani ngenga wempo mwakalombo tele jakushinga yanyi wempembo akalombo
chana ni wimpa bungamba chana ni lunzenza nasha kidaro wa mema kuimba nenda kali ngenda musunsuka kalomu mwiga lawo pemba mwiga lawo mugando abalusamba katumba mwiga lawo pemba nganyu kuimba wewa mpemba wa kalomu teleja kweshinga yayi urumwatanda mwina kayemba urwabira mwaji chibanda ni urwabira mwe uchimanga urichina numwena mwamboye ni china nwakahunga idakanyimyela ya uchina nwanyuwatangana naye uri kalomu wako bisala bajile milemwa ni milambo kwikarafika nzumunika zari mulemwa mingu munyakubambala naye ni chiteko nchakwela musonga wakalotoka ni lwaba kasanda mwana kwachina nunyema wama uhondo itaba wishinga yanye uri mulambula tembwa kulambula ninga lejika wonda bwachinga nyungu tenda nangwawo pemba kumwana nyonye anye swama mchena naye ya mema kwangula ngolo wewanye sawa kalombo itaba wishinga yanye kari mushale njinga lumembu lo mwabilai kadi ambila kukatumbaye wachinganyi kunde kanungwa tangile lwamba wimba mumangala uruwemba muchena kwabo shoka stara mumangala uruwemba muchena kwabo waza iko mumangala wemba muchena kwabo langa stara mumangala uruwemba muchena kwabo memba kayola muchulubemo ndigemba muchena mwetwemo kichamuluba wakabamba chamuluba chena kwetu anyita bakweshinga yayi ayesa kumona nyonyi anyeswa mamuchena naye ambila kukatumbaye pompolo mamuchena naye lumembu lwa mwabilayi pompolo ngubigila ubenga katumba wanyi moyawo katumba nchinga nyichi wampa chama nazala yanyi nashama na bintu byeba mukando abalusamba tangila kutungimba twabakungu twenda mumeshinyi lumembo tuli twenda nintukutuku mukando abalusamba tuvala bimpa bilamba mulumembu lwa mwabilai tatutetu bina mukasayemo tikenga bunyichanana nijikenga bunyichananemo pompolo kumona walo katumba wa mamuchena naye yamema kwangula ngolo wambila mbuyu wabilonda bwachilelu wambenye bwachilelu wambenye bwachilelu wambenye ungambile ministra Jose Pando mamo wambila mpanda kabango itaba kushinga yani bandu wetu kubigila ubenga mukando abalusamba mwama mulunda kari mwaya jingila kumwanza lomba kumayi kumule nyaye kumwanza lomba mbulela nyaye mema kumwanza lombe kumayi kumule nyaye kumwanza lomba katumba wanye nyinangadanyu watuline bamuwalo nyaye kumwanza lomba yakumabanda wanye nyinangadanyu mwina mbuyu wanyu wawima ngoma nyaye kumwanza lomba kumayi kayola nyaye mema kumwanza lomba kumayi kukamwa nyaye kumwanza lomba tapani mwage wanyu wabena ngomba wabena ngomba mwage ya itabai mwage wanyi chimujila mwage wanyi wanyi mwage wanyi pandani mwage wanyi chimujila mwage wanyi katumbai mwage wanyi sesakaja mwage wanyi katumbai mwage wanyi bombola mwage wanyi chimujila mwage wanyi chamasanga mwage wanyi itabaku mwage wanyi itabaku mwage wanyi takwaku mwage mamwanyi mwena yumbe mamu mwena yumba wema pompola mwena yumbe mamu mwena yumba wanyi mwena yumba wema mwabana kachabanga milama muchimula kachabanga milama shabana kachabanga milama muchimulala kachabanga milama frangwetu kachabanga milama muchimulala kachabanga milama choretu kachabanga milama muchimulala kachabanga milama sale salale bongwe 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 chomukamwani mukajamukale eyo fumo njengwamela bwani chena ni bidara bya kuimba nabito kidara kuimba nenda chena nenda njinke ngamuita mbuluka ndi musunsu kamuita muhala
njingulomba koko bwani katumba wanyi pompola wanyi ngelela koko menji udo abadele yomo ngwacho murongo akatende ningaingwala moyo pompola ningaingwala moyo bonsare ei mawanya we pompola ngawari moyo bonsare yo tumba wai ninga ingwala ko moy bonsare ei mawanya we katumba ngawari moy bonsare yo chendala munamu katumba wai chendala munamu nyagala muchije muchama maye ei mawanya we pembwanya la menja lele yo chama sangue di badal fulo bani to bajanda mgulu zambo nga chifami ngwa chiwe e mawanya we fami uchivana bari jinga ya munyeyo basanga kayole basanga chabu chigon chamaga chilwa ichala kunzabe menji mwina mwa ei mawanya we katumba wa ndi bada ndalelo yo toy malemba wambenga atoy malemba wambenga memwa balsa malimbo wambenga samna wa tamoy wambenga katumba nga wermoy wambela pompola nga wermoy wambenga kabasanga byasuka byena ni walu wambenga toy malemba wambenga bayampe mbamunanga wambenga pasinga weri moyi wambenga pengwani kumana kunanga wambenga semna wanga tamenji wambenga mwatana wina kayemba wambenga wabina mwari chibanda wambenga wabina mwewu chimanga wambenga kalomu wako bisala wambenga majirule mwani milamu wambenga tukatula ilangunda turala tumbela tuganga kadibaka jibamu lufuela ni bana bashi ya nyonye mbongwani ni benza chinga nyiwe mugando abalu samba wewa franga uyaya ambila kubana benu akwena mushendo muwabo katumba wani moyao katwena ni chakwamba nasha lumembu lo mwabilayo bobo lo mamu kumwana mungadi ngenga tutukenga ni moyi wetwewo mugando abalu samba tagila tetu bena kasaye katwima ya kunwa katwana nashininze mwanasha wambila fuachi lumembo kari mushale njenga mwana itetu bangomba lelu digenga dia ichibunye wateleja kweshinga yani mugando abalu samba tukali twenda kumakasa kutu katubilamba bya kuwala nikatwilunze zalo kuimba nalo mugando abaka bongo katumba wanye chena nayo bompola wanyi moyawo itaba kweshinga yani mugando abamujinga mwamba molon chena nayo washiki twasangidira kujibana vitu bonso batulonda lelo chivu anniversaire wa Bopol katumba ichama sanka tumoila moi tumujingila jile jibo jimpa kimutu amibwani bamuvulija kwabo mukwambuye wa mulusanga mombo muchimpanga wakutuka ngayo tubili tutuye kututegena mugwadishi twela bakwadishi bonso moi bakojila ba José Mpanda kabangu mbuyo abilono ba jwa chendelela nuji babunyi bava tulonda twasagidila hajuge bwani bakwele bakasala ulutubikila bakuimbila bakuvulija kwenu utubikila usokwenzela mama we ba anniversaire ani musoku kumusurprendre ulutubikila bwani bakuimbila twangata ya bangomba ni mushinga legela bitu byano même kutubila na $50 sa bangimba to legela bintu abi ngomba ujini mushinga mungomba amutu tumona bangomba boko ba Kelly ba Jay-Z ba Beyoncé kimushindu dibo habo misambu ya kwetu tuyanga tayani mushinga wa bunye twasagidila shambuye twasagidila papa Frank tuwela moyi chini nimba lomba mbwa gida
munyanga yonse tutwenda Bakabakula kuti bantu banga. banda kuti bantu baitabunyi kali bwa muntu kweza bolo bukona Chabusho. tubalo koko Bopol Katumbai chama sanka vumu fusumbira ko gida nuji babunyi basanka na shaka imukuimba to musumbira ko gida to asakira kuti bana bitu onso batulonda kandi humwe bwa kujabone kutumina ngana binji jimbiebi bwa misambu yetu ya kumpala to asakira. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.